Ki Ngut ki Rangbah kata uba yo nes narling. Uba Agasti nongrum but uba Alex narling Thep Kyrteng ha opus jong hima meliam. Mario kun ya ka kam Rangbah Shnong ha ka baridwar Rat Marwet Rupoi district. Umentri kur war sedau bopet ya ke ilakau la pentikna baru ki kot kisla ki long ki babiang bat ki Kyrteng ki long ki babet. Ya katarik nak bentak election on sepen penasyen kat bagi Kyrteng ki bakwa ban weng Kyrteng no iladi kidai ban wan hal la niswa ka apu arterik menta ubnai hadu ke por lai beje no paisingi. Layu di Ngut di Rangbah di Bedon Jingjied na unta kani kamera Shnong. Ini di Ngut di Rangbah di lawan Thep ini ikut kisah sekali ka doba musim mamlem. But menda kasni ka aku dari di labu pak ya kani ka sni bangin penolong ya ka Jingjied ikut kisah. Hadir minga penolong ya kani ka Jingjied ini ikut kisah. Lasiam begini di Rangbah di yang tibet ini ikut kisah. Di kisah sa doba ya menda bengindu kita sni ban penolong ya ka Jingjied Rangbah Shnong.